use umwana wa Rutamaguza na Grace ni nk'umwuka wera uvuga ku rusengero. Ndakubwiza ukuri imbere y'Imana. Nubwo waba uri umugabo mubaza kwihangana nk'uko ureba urugo rushonje rwihanganira abantu. Urafata neza? Icyo cyo mubwiza ukuri ndakubwiza ukuri imbere y'Imana. Nta kibazo afite nta geso zihari. Aho Imana ndadakakubura. Ibyo ndakubwiza ukuri kuryo umuhungu wanjye w'uburiza. Zinyankore zitaboneka zitajya ziboneka kuri icyo gihe. Tuba dufite inka z'inyarwanda za burani zireba nk'uko ureba gusanga so mu nka mu gitondo ndakubaza ati ni iyi. Tugumana na Rutamaguza. Tugumanya Rutamaguza tuba dufite mushiki wacu Grace abadapfuye umutima arameze nk'igitenderezo. Rutamaguza yari umunyankore utazi n'umunyarwanda. Aravuga taruko atubesha abanyarwanda n'abankaye. Numvaga nabi nari umutesi ni Rutamaguza no bankubitiye umuhondo. Ubwo rero bagenda mu umutesi. Namwe umuhondo hari abantu batarangwaho umuhondo kuva babayeho. Ariko Rutamaguza no watumye nk'umuhondo. Ngomana na Rutamaguza. Ari umunyankore ni mwenerikari no mugabe wankore na shabagabe baba ameze nka Edinda ndasanga ibyanditswe. Twagaba tuyaba tuyine Rutamaguza inezindi yagaba ryo muhima yagaba ryo munyankore yagaba takucwaho yagata kugambwaho yagata kugendwa. Nasebero ariko amafite mushi wanje Grace wanywe amata nyamoneka abantu basima ndagushima nyina w'umuntu. Mwana kumere mugisha menya nago yagashatswe n'umunyamujyango Rutamaguza n'umuntu. Ndakwinyize wa mukwe wanje ndagusabye imbabazi none se utajyango utwaye umukobwa utwaye u Rwanda ubwo rwabonekaga. Rutamaguza mukuriraho byaha Imana yandakababura mu isaka yatine simarhanga bwa makuna twunagire kurokoka narokanye n'ibiki. Nati na Rutamaguza naganje mwerere nagabandi muto nagabandi yo munte yaganje muzindi. Inga y'amapesha kwize inga yarafite inga amapesha nago shana kwiteza amaboko yanjye yarangiritse. Ufatwa n'igiti fashwe n'igiti mane mfite umuhoro inga zakondogoje ziri mutare bisira cyafite ikibira ubuse kinani n'umunani yari meze iki. Nago yisi yari indi. Rutamaguza ndazi inga arambwa ati wesi ati kiroko yari ifite amahembe meze nk'amasanga y'izo. Rutamaguza namuhamagara sinamwitaga na Rutamaguza namwitaga George namuramukije mbaye kuhera burya n'ubu kandi akakubura genda mukunda naramutinya abana badatinya Rutamaguza sinzi ahubwo bamureba nk'abantu badafite indangamuntu benda kujya hanze. Uramfata neza je mukuriraho ndakababura nakwira kuri Rutamaguza natanye na Rutamaguza ajya Tanzania nagiye Tanzania cyane namushanje nanyize na Rutamaguza nza Tanzania cyane namushanje kandi ageze nsanga data afite mu mwaka w'ibihumbi nibwo amanyana 40 mari imyaka 2 namaze imyaka 2 nararya ndi muri giye mudagira igihe cyaje kwetekeraza inkara zinyaganje Rwanda ndagaruka makufureje bundi inkara zima ndagaruka shyira amaboko hasi ndashaka izindi. Ndashima rero Rutamaguza ndagushima kuba umugabo muzima. Namusanze mutukura ndamwana ari kubwo ugiye gusaza ugasazira mutukura nubo wasazi iwanyu wagarutse wanyu Rutamaguza kuri bugaruke buri meza ukabona inka. Usajya ngo yakabonye abakutekereza umuntu kubara anga Rutamaguza abakwe kuza bakabaca gatuma bakabaga kuto. None ndashima Imana nubwo bavuye burura ariko ni hino. Urafata neza. Icyo ndagishimira Imana ndakakubura George. Nago dukoze rero simwe kugura inka kabura niba ari kurangira. Nashima Grace. Kugira mbanyankore Rutamaguza twebwe twamwitaga umunyankore tutaramenya. Tutwashatswe n'umunyankore. Aragenda mu mugore muzima ni yavuga ibyo atazi. Umuntu kuba arakavuga ibyo atazi bambaza twanuza hapfuye umuntu hose ubituta. No wihangana. Ananyera Rutamaguza ubwo murebere shamushanje bari mu rugo niba avuye shahe hari ubwo abahutu biza kumukubitira hari yavuye ngoma bati musajye kato kukubo twita ko bungabo cyari atuninga niba ari miliyoni enye ni miliyoni enye niba ari muzimpereze wata nagenda abahutu umusajye bonagenda ngabo cyari kato murabe bamusanga bati baco itako ngo cyari tonywa na kasoda none ndagushima Grace ndagushima imbere y'Imana yo mwisho kugumana Rutamaguza kageze umwanya ibi bidara biraha kubera wowe ndagushima kwera ushaje Rutamaguza nta nkuru mbize kuza Grace ngo twize tumusubiza mu nzu atubyariye abana b'abasore dore simwe nguya atubyariye kayanga tarabakobwa ubu n'umukobwa wa kabiri uwo mwana w'umukobwa ureba utaboneka ubu n'ubu ntabwo arakora horosi ntabwo arateza narahukana ngo nibara ngo tuze kumucyura nicyo ngushimira twebwe abana bacu n'abatesi kandi barakuze barahano use umwana wa Rutamaguza na Grace ni nk'umwuka wera uvuga ku rusengero. Ndakubwiza ukuri imbere y'Imana
nubwo waba uri umugabo muba zakwihangana nk'uko ureba urugo rushonje rwihanganira abantu. Urafata neza icyo cyo nkubwiza ukuri ndakubwiza ukuri imbere y'Imana. Nta kibazo afite nta ngeso zihari aho Imana ndadakakubura. Ibyo ndakubwiza ukuri kurya umuhungu wanjye w'uburiza. None rero ndashima Dani wavuye i Rwanda nyakubyara abana. Ubona umwana wa musi wacu mukuru ufata indege ukaza, umuntu gufata indege iminota 30 akurira agashyiramo agaciro kuza kutureba. Ndagushima nyakugira abana. Ubwo rese nagushima cyongezo. Ntago nzi ngo uyu mugore utwaye ntago utwaye umugore warose, utwaye umwuka wera ahubwo ugiye kubonekera. Urafata neza, yarezwe neza, yakuze neza, nka demokrasi ni nka mere mugenya gikikiranya bushoze. Pombo azajya guhana kuko afite uburere. None ndagusaba utanduhiriza umwana. Abana bacu nago ubaza afite ibitekerezo abarahakararerwa ni nka cyabahembezi ni nka nyenyeri yakabuke. None rero ndagusiba ndagushimye cyongeze ugenda umbere umwana mwiza umere nka demokrasi nzakuraza na cya kimwe cya 10 kubera twebwe turabana bakiranutse n'ikirere tutarapfa. Bakuze nagatsinzi nkura na manduyu mande n'uwanegetse kuragira niwe nagatsinzi aza kudushakira umugore umeze nk'ubuzima budashira umeze nka state nagasero umeze nka mere mugenya gikikiranya bushoze ni nka haleluya. Hanyuma rero rutanaguze na kwente joje